Divlja svinja jedan je od najraširenijih i najpoznatijih sisara u Crnoj Gori. Ove životinje su veoma prilagodljive i naseljavaju širok spektar staništa od šumskih područja do planinskih predjela. Divlja svinja se može naći u gotovo svim vrstama staništa u Crnoj Gori. Najviše je prisutna u šumama, ali i u močvarama, poljima, planinskim područjima i čak uz obale rijeka. Divlje svinje su rasprostranjene širom Crne Gore, a naročito se mogu vidjeti u nacionalnim parkovima kao što su Durmitor i Biogradska gora, šumskim područjima u regionima poput Nikšića, Pljevalja i središnjeg dijela Crne Gore. Divlja svinja je zaštićena vrsta u Crnoj Gori i lov na nju je regulisan zakonima. Divlja svinja je robustna životinja koja može težiti između 50 i 150 kg, a dužina tijela može dostići i do 2 metra, uključujući rep. Njeno krzno je obično tamno smeđe ili crno, dok su odrasli mužjaci često prekriveni grubim, žućkasto smeđim krznom. Tipična karakteristika divlje svinje su njene velike uvrnute kljove, koje koristi za kopanje zemlje, traženje hrane i odbranu. Odrasli mužjaci, sarmati, obično su veći i teži od ženke, a ženke, krmače, mogu biti manjih dimenzija, ali su također vrlo snažne. Divlje svinje su uglavnom noćne životinje. Najaktivnije su u sumrak i tokom noći, dok dan provode u zaklonu, obično u šumama i gustom rastinju. Divlje svinje su omnivori, što znači da jedu širok spektar hrane. Hrane se korijenjem, plodovima, gljivama, kestenima i žirovima. Povremeno se hrane i malim sisarima, pticama, insektima i jajima. Kljove koriste za kopanje zemlje u potrazi za hranom. Često se može vidjeti kako prave rovove ili uništavaju zemlju u potrazi za plodovima ili korijenjem. Divlje svinje se pare u jesen, a ženke obično rađaju u proljeće. Krmače obično rađaju 4 do 6 mladunaca, ali broj može varirati. Mladunci su prekriveni prugastim krznom koje im pomaže da se kamufliraju u prirodi. Mladunci rastu brzo i uče osnovne vještine lova i snalaženja odmah nakon rođenja. Oko 3 mjeseca starosti počinju da se hrane čvrstom hranom i polako postaju samostalni. Divlje svinje žive u grupama koje se sastoje od ženki i njihovih mladunaca, dok mužjaci obično vode samotnjački život osim tokom sezone parenja. Divlja svinja je zakonski zaštićena u Crnoj Gori, ali je također regulisana dozvola za lov kako bi se očuvala ravnoteža u prirodi.